Septembar je i vrijeme je za novi iPhone 13. U nastavku videa pogledamo šta se krije novo. Ćao, ja sam Denis iz Telesofta i dobrodošli u novi video. Novi iPhone 13 dizajn nasleđuje od svoga prethodnika, bar na prvi pogled. Pozadina nam otkriva novi dizajn kamere, leće sada imaju veću površinu, dok kod 13 mini i 13 imaju novi dijagonalni raspored. Dvije velike promjene su aduti ovogodišnjeg modela. Prva od njih je kamera. Senzor je sada veći i u kombinaciji sa povećanjem piksela dobijamo više svjetlosti. Također i objektivi su dobili poboljšanu f vrijednost. Zbog toga slika i video dobijaju novi, veći nivo kvalitete. Rezolucija slike je 12 megapiksela, a video snimak 4K rezolucije pri 60 slika u sekundi. Po prvi put video može biti u ProRes formatu koji odlikuje visoke kvalitete slike, koji daje bolje rezultate u postprodukciji. Druga velika promjena je ekran koji je ostao iste rezolucije, ali je sada Super Retina OLED XDR. ProMotion je došao i kod iPhone-a, tako da Pro modeli imaju osvježavanje ekrana od 120 Hz. Veličine ekrana su i dalje iste kao kod prošlogodišnjih modela, 5.4, 6.1 i 6.7 inča. Hardware uređaj je standardno fenomenalan. Novi A15 procesor posjeduje 6 jezgra, 2 sa visokim performansama i 4 sa niskim. iPhone 13 i 13 mini dolaze sa 4 GB radne memorije, dok je memorija za pohranu sada povećana na 128 GB. Jači Pro modeli imaju 6 GB radne memorije, a početna memorija za pohranu je 128 GB. I dalje je prisutna Face ID, a načini povezivanja su Wi-Fi, 5G i NFC. Pro modeli dolaze sa novom paletom boja: Graphite, Gold, Silver i Sierra Blue. iPhone 13 dolaze u sljedećim bojama: Starlight, Midnight, Blue, Pink i Red. Pozdrav do sljedećeg videa.